kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Hatu pindon am kathong man long kita kinong Siat hagi hotel ane hagi restaurant hi bapau. Hamokam hilaban pun long e hotong ko chongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki bapel kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. La saprang ki video halor ka jingkran jong he ki CRPF u Director General GP Singh hakapor bo one man pet ya ka jinglong jingman ha Manipur. Hagani ka jingkran jong ula ai like lu ya ki CRPF. Balada ki deban Siat ru ki deban Siat ben. Uloong ya ki sipai balada kim Siat ikirunar ka Sorkar kan shu ai Kuli ban le ayu. Uloong ba ki CRP kim deban khuslai na marba undan ma uban ya sa na ka banta jong ki lada ki Siat beriru. Ula hukum ru ba ki deban Siat yap bet iki riu king atyar lada yoi ba ki wan mi haki jaka pat ba. Ula penbena ru bo unpa arperton ki Commando Battalion for Resolute Action lani ki Cobra banya khun persha ya ki leno. Ula kran ya kani haka jingalang shong perkhat jong ki he Sorkar na ka banta ban wan ra byang ya ka shong suk shong san ha Manipur. है कि अगर आप मिस्क्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस बात को बोला था कि जब तक मैं डीजी रहूं जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। आपने अपना काम बढ़िया से करना है, उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है, क्या करना है जिससे आपके ऊपर कोई आंच ना आए, वो दायित्व कंप्लीटली मेरा है। उसमें आपको कोई अपने मन में शक नहीं होना चाहिए और आपके मन में भी किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.